Lukoil. Benzinska stanica Jagodina autobuska. Benzinska stanica Jagodina autobuska je jedna od 3 Lukoilove benzinske stanice u Jagodini. Benzinska stanica radi non-stop. U ponudi ima sve vrste naftnih derivata, tečni naftni gas kao i Lukoil Evro, odnosno Evro Dizel 5 sa najviše 10 mg sumpora po kilogramu, koji kompanija Lukoil uvozi iz svoje rafinerije u Burgasu. Lukoil, koji od skora u svojoj laboratoriji vrši kontrolu kvaliteta svih naftnih derivata, posebnu pažnju posvećuje upravo kontroli količine sumpora u Evro Dizelu 5, što ćemo posebno demonstrirati u jednoj od naših sledećih emisija. Ovom prilikom podsjećamo da su 3 autokuće u Srbiji, i to Vitro Group, generalni zastupnik i distributer Citroen vozila, Kia Auto, generalni zastupnik za vozila iz programa Kia Motors, kao i Škoda Auto, podržali i preporučili upotrebu ovog derivata na Lukoilovim benzinskim stanicama. Iz ponude na ovoj stanici izdvajamo i raznovrstan izbor robe široke potrošnje, autohemije, autokozmetike, kao i originalnih pakovanja Lukoilovih motornih ulja. Krajem 2005. godine u sastavu grupe Lukoil formirana je ćerka kompanija LLK International, Lukoil Lubricants Company, radi poboljšanja efikasnosti razvoja biznisa Lukoila u oblasti motornih ulja. Danas se pod upravom LLK International proizvodi više od 40% svih ulja u Rusiji, odnosno 1,2 miliona tona, koje se prodaju u više od 20 zemalja sveta, između ostalih i u Srbiji. Najnoviji kompleks ulja Lukoil pod nazivom Nova formula namenjen je za korišćenje u najmodernijim benzinskim i dizel modelima sa turbopunjačem i u kamionima velike nosivosti. Ova ulja ispunjavaju ekološke zahteve u pogledu emisije čestica Euro 1, Euro 2, Euro 3 i Euro 4, obezbeđujući duži interval zamene ulja i duži interval servisiranja. Od motornih ulja za starije tipove motora treba izdvojiti standard 15V40 za benzinske i naročito ulje M10DM SAE 30 za dizel motore, koji u letnjim mesecima u teškim uslovima rada kod traktora i teških mašina drži radni pritisak.